Muligeri kurwese sub county ya Nyamira South nigo omo DCC bwe county bwe sub county ya yu Florence Obunga nyako bagakora umuyigo yu anamono ase bunge ya West Mugirango asobole ndi bwanyako bagukwanirwa buna umuliki tofati kati Desemba agotomanya. Umuyiga ojamuri imeye bunge ya West Mugirango nigo ojingirwa ase skuru yoboroso ya Bonyunyu egotoka ewodi ya Bogichora ojo orawa no mokonyi bwo county commissioner Nyamira South Florence Obunga aiga nigo mo DCC oyo akwanira emeroberio yo babekire buna ebitabo byoborendi eryo kweneke buna ingotinya bare oborendi korwa se chinsemo chonsi anenenga keye yemeyiga ya Desemba. Kama kamati ya usalama ya Nyamira South tumeweka mikakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba watu wetu wanasherekea Krismasi kwa njia ya amani. Kama kamati ya usalama tutafanya patrols across the sub county, iwe usiku ama mchana, itakuwa both foot na ile ya gari. Ile tunaomba kutoka kwenu wananchi, tunaomba uhusiano. Give us information, share with us any information. Kama kuna mtu ameingia hapo na anakaa hivi hivi, tafadhali tunaomba you share with us that information so that we can take necessary action. Asomeyega oyo nigo oikiranwa na baraibi ya BC omubunge o West Mugirango omoske Stephen Mugaka abo baira chinga kiecho na gukwanira igoro yobobagi bwe chipasari abo igo basaba baria barigetie kwe wa chipasari echo bagenderere gutuma amaborio abo pasari njarangerwa abantu mu apply wansira 3 December bakat 16th January Monday yende kwanza mweke ni chifomu echo ase office chief iga nkera location mwire office ya chief ndangwe tonorogoro na neta tembate biga abantu baminto chiwe sanjiro chisaine chibasari mwensi mu apply because I want to attest here last time Bonyunyu secondary ganto abaite 445,000 almost santo kaba 61,000 Gomolito 51 Embonga 164,000 etono 70,000 Yanchore 88 nechi nyingi chiwe si West Mugirango nta temba sababa bantu baminto mo apply mbona usumbwa chief ko moire form muyomba moire office yaye abo bisabaito mbara orokoro office bawo cha kuchigereria kiryo begeti oro bagotiyo beke elinde elyo to misi konyora basari mwakoyo kubatekana n'inganeye y'ekisemi nigo barurekana wa kabuya asomubunge o West Mugirango moske Stephen Mugaka asoko genderera koroisia ebirasi ndengro kwana nga igabanyunyu birasi binabwo omulita ali na arosi bike no musasana arosi bike nyoe ensekere nkong igontagete unatuate banto mosabere Akatu amosabeire nebi byonsi pi bibe buya ase ensema ya siasa nigo oyore nobote ase kerugo kyabangina omanyikaine buna Paris Ondogo nigo abodia baria batarairi kyabona abagichukura kwerikia erio kwebeka ange kubachora abarai baganitie Kastengo. Sasa ndio mnichaue mimi ya mwasini ya citizen nilikuwa mwalimu najua kila kitu. Sasa si mnipatie hiyo kazi chameni. Hitu mtafanya jiandikishe kama wapiga kura. Ikifika wakati ndio unachagua yule kiongozi umemuona kutoka kwa roho yako atakusaidia na atafanya kazi kama mimi. Kinko reportera Gatembe koraiga se skuru yoboroso ya Bonyunyu eyegotoka emeye wodi ya Bogichora West Mugirango county ya Nyamira. Jeff Atikad Desemba